He crime story hi Sandia Jadefin athil ton tak takazia lalrem ruata khieng tein mizo tronga ale lin ani kachung te chuan mithil ti thei takle pangai tak ni turin min en kola thudik tran thlat turle mani diknala ya chuan huaisen taka ding reng turin min zirtir thren hetianga zirtir na hi ataka mang ngei turin kanun hian atokang ti reng karingai lo kapasal nei masak berchu remhmun anga she om ani pasal ka nei masak berthum chuan kalanau pang hle a kapasal chu kuwazor na dor lian vaklo nei hi ani a abula om chu remhmun tluka she om ani nitin mai hian zu aron rui ho a kafate pahni nen chuan min soi saji a mi paler tak ani a me chedang laka a om kholo theile thin bok chutiang chuan kalaka athik thu ache ema mi padang kabia khlekpo a phallowa midang telaka hian ka che phle ani ni khachu ina aron ho in kalo omlova athin rim chuan ka ho vele kasama athama kasam sei tak chu a hlep chum veka chuta tang chuan akiang om chu ka thlamuang lo le zual ani keile ka fa te sahim na chu ka zon angai to ani ti ka ria kan khotlang dana chuan in then hi thil za thak tak ani a ma se kan in then lo chuan ka chan chu a chaw tel don ti ka ria katan kongdang a om lova ka ria ta wangin ka pasal nen chuan kan in then ta a ka pasal pahni na nen kan in tong keile ka fa te hi engtin nge ka chomanga ei ka zonta kang ti chu ka ngai tu na sa hle a ma se thingpui dor te takte kanin bula hian ka siam veta a heta tang hian ka pasal pahni na tur prakash jadav nen chuan kanin mer riat chana ka thingpui dor siama chuan aron chuang kai fowa kanin mu zinta ka chuan kanin mangai chawa reilo te a kanin nei ta a heti lai hian ka pasal masakha zu in na satlu tu ka wangin thin kan sarin athi a ka thingpui dor chu ka zawa chozor na dor ka siam bela kan khotlang in rel bol na a chuan mechia te hian na an thok ve vak ngai lova ma se prakasa chuan ka na tho chu ti top turin min ti ngai lo kan khotlanga mitam tak chuan ka i zon na le sum don na chu an soi sela ma se kan ebel berle kanin tunnun na ani awangin bansan katum ngai lo kanun kongzo thara chuan ka hlima tuma ka otlo ma se he ka hlimna hian rei adai lo hle mai patling pakua in min pawngsual antum pumsang kha zakua somkua zun ni ruk zan kha engtik lai ma in ka theihil ngai lawang in nei lomna ka kal zo chu in lama ka ho ngala ka fa te chu kanu te in lama an ri adona wangin tuma ina an omlo prakasa po zan lama na atho wangin a omlova keima chawin ina chuan ka oma nakin loka prakasa po aron hove mai karinga zanlai pel to chuan kan kongkhar doorbell me rik chuan minti har hlola kongka chu rang takin kawa honga prakasa aron ho ani karinga kathilwa mu chuan minti hlau thong hle mai kan kongka pona chuan patling pariatemo pakuai movel hi unloading khup maya kanin luana pa po atela tunang zanlaya hengho hian thiltha anron thlen hi karing lo reng ani kanin luana pa hi parin omlo le sual ve thei tak ani a amit menga tang chuan thil fel lo a omani ti ka va mu theya enge andu ti ka zota anin chu tuna nge hian chuasan vat turin minti a athu soi chuan min sok hle a mak ka ti hle boka ka pasal lo ho ma chu min se thiam ri turin kadila ka thu soi chu angai poimo lo hle achan omang ka se thiam lo hle ani kanin lu aman chu ka bangai lova ka petlat thlap zela chuasan tura mindu ani po in ahuntal chu min shilok tur ni in kangaya ma se kanin chuasan tura min vauna chu antum ber ani lova thildang tum an nei ani ti ka hrethiam thuaya reivak lo chu ka in ngai tua min chuasan theina turin engtin nge kati angti ka ngai tu ani anjinga pakhat chuan ka thomhno phel tur le engemaw zirtir ka ngai thu aron soi chuaka chuti rual chuan in chunga anron luta ka bana chuan min ron man beta
kasari chu an potla a chuat kila chuan an the toma ka korching le pon fen hnuainen chau chuan ka omta a in chunga kan pathian biak na pindana chuan katlan luta kan pathian lord sivalimin abana aken trishul hriam hrei chuan kamit ala ngala ka sahim na tur chau chu ka ngai tu na chuan a om an zinga pakhat chuan min ronman atuma trishul chu kala a chu pa ngonga tak chuan awang zongin kazaya chuata chuan atlungal topa midang anron kal nai le vai chuan kalo zai le ang katiril rau rawa ma se chuata tlupa chu athingala athi ti anron hria chian chuan hlauna awangin kan in chu an tlan chua santa a kan pathian biak na pin dana tang chuan ka chuaka kasari chuata tla chu charin kein bela darka rei tak chu kongkhara ka thua kamitha pa ruang chu in chung lama a om heti laya mintilungai bertu chu kathil ti hian eng angin nge ka fate a ngong anei ang ti hi ani kathil ton tur lama chuan hlauna eng ma kanei lo zel chunga thir kongkhar chunga ka hun ka hmanganga ka chunga anro rel na chu sual chu tumin ka beyang ti chu ka hrechiang hle anma ni lo beilet ve tur khan huaisen na kaneya ka sahim na chu ka zon ve angai ani hepa hi tha katum anilawa hliam katum mai zokani hun rei vak lo nuwa chuan kanin luana pa chuan police akoti ka hrenghala police te hena chuan thudiklo takin azwal ko ti po ka hre thuaya zela ka omna hian kanuna chakna minpe courtin ka chung thu arel na chuan dam chunga lung intang turati kania court sang jok high court a ka thu boi chu ngai tu thale turin ka ngena ma se voi ni lai ka hlo chama dam chunga lung intang tur chu kani theidon emni ma se ka hlo chamna chuan tumru na min pena sajoka supreme court lama ka chuan leta a zela tanga bela ka chu apiangin ka thingpui dora khan ka thokle thena chuta kasum mu chu dan le hreilama kama mo ang dornan thiltrula ka hmang thena nakpur central jail a chuan thiltam tak ka tura tur chelna ka nei tam pha hlebok ka fa te ka ngai tuana chuan chun le zanin min thla ngai lo korta thu boi ngai tuana le rorel na sen so chu cheng noi sari atanga noi riat fel ania sumngai ang tur zong zong chu kan seng so feka kalungai na chan ber pakhat chu ka fa pa te hian anni turang anni phalowang ti hi ani tuna hian class 10 anzir meka anzirna anchiat pui phang ti ka hlau hle ani ka thu boya wangin sum ka hmangna sa a nakina na chungchanga boina emo anto kang ti ka hlawani sumlama kan harsa chhota hle a ma se ka pasal chuan kan sum nei tlem te hmangin min enkol ram rama kongdik ka zo ni in kain ria ma se kem awangin ka pasal le fa te hian an harsat pha a sheom an turna sa in ka ria ani kem awangin kumtam tak re the takin hun an hmanga kadikna hi highland ani lo chuan ka hun pungpui hi jail bang chunga ka hmangdon ani ti ka hrichiang hle a chu wangin thutlukna ka siam ta a ka pasal chu nupui dang nei turin ka ti a ka pasal hena chuan nupui dang neya nun thar din thaturin ka hril taringot maya atir chuan anil na sa hle a ma se ti turin ka ngen thlata kumsang ni pathum chuan kanin then fela nupui dang anei ta a ma se kanin then nu po in min ngai tu thei hle a kele ka fa te chu kong eng kima min la pui chen ani jail chunga ka omlai hian jail skula na satakin lekha ka zir le a min zir tir tu chuan ka graduate theinan min fui na sa hle ani court pindan chunga ka du anga thu ka soi theilo na chan chu ka pian pui tong marathia du to ka tong theilo wang ani ti ka hrechiang hle a marathi ka thiam lo wangin ka thu soi du angpo ka soi chuak theilo thena chu wangin marathi chu ka zirta ka zel tan pui te po chuan min tui puya marathi chu nasataka zirzel turin min pui hloma chu chuan phurnam in pe a anni phurpuina le tuipuina tello chuan engtika ma lekha hi ka zir chhuale karing ngai lo
katan pui mi pali tenen BA kan exam hawa ti chuan 69% mu in that takin BA chu kapas ta a Supreme Court in kashemna atitlem lekha kazirmai pialama lekhabu thianglim ramayana bhagwat gita le kurante kachirna satheile trina damchunga zel chunga hun mangtura keingai to nuwa kumsang ni panga khan Supreme Court chuan katan hun chung chu kumsari in atitoya zalena ka hun turle nunpa ngaya hun kamhan hun tur chu kamithla trina jail ka chuasan le huna chuan kuvador te kha kasiam le mai donem ni mase ka hring nun chuan ka be sei phak lovin hun duom ama chonta kumsang hi le pakua November ni le chuan Yashovan Ro Chavan Open University Nakpura Trangin Clark na chel tura somna kadong tanol maya makkati in angai na po ka sethiam lo somna kadona tranga cholkar khatnuwa an office a kalin ka somna don chu atak tak ani nge ni lo ti in kawazot fia atak ngei aloni avangin min bara khai le zual hle chumin nu ani thumna ka hna chu ka zomta a office pion in madam tiam in ko nari masaber kha kadam chungin ka theihil le to ngai lawang ka thona hmuna mi zong zong chuan za takin min ena hetiang thil hi ka voi khat ton na ania ka zam tak zetani kati turte kalen chuak tuna chuan nunnuam takin hun ka hmang to a zela katan lai khan hetianga na za omle tha hi kala thokang tirin ngai na ka shelo reng ka thopui te chuan engma en shanna nei lovin min thopui bora anlaka in thlarun na tur engma a omlo zela hun rei tak ka omna awang khan in kil toina le in lak ran na kema nei katum lova huaisen takin mipa ngai kani na chu katilang zela ka za omna ti bo thei turin engma ti katum lo ka za omna hum him nan chuan engpo katinga mani ka kum tha tam tak ka hlo to a ma se tuna chuan pathian karin na le dikna wangin hun tha ka nei le ta a tuna chuan diknia ka hriat na konga hian engma in ka thil ti tura mindal theilowang